ready dulu lagi. Yang lipun itu tuh difu. Tayo ding wala yo. Cara dito. Pas memang di mitangari son liyo. Mitangari tayong le. Mitangari hino dak man ne le. Tayo dak ta. Bayar do. Kanang ele tuyo. Ni ko da sitong na. Sudah ke ini hai pun kita buat keluarkan yang agar ya. Hello, ini Don Risi kan? Racing rumah main ini hari kepada Ponlos di Kopai komentarnya hari kami Aron Pari kirim pakai Aron Pari ini kirim arah lain kacing rumah jadi cuma rumah lain lasilah nangkora kacing rumah melo ini cuma mas lama kan pun dilake Aron ada kan kelo ani macam tangai Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma Doji Garbinim Rokom Mate Aron Bari Kiri Mahima Putak Waidat Masapsen Ilitung Katil Hong XMLA Padhong Singh Teronan Pangko Likni Ilitung Mahar Kupusol Singh Ilitung Manil Kepang Tanganima Ilitung Manil Kepang Tanganima Putak Ilitung Dr. Tuliram Ramai Iya Garbinan Terbapak Tuliram yang Pangko Likni Lagi, komentar dari Ajulun Lokilang, Latanso, Aron Pari, Ani ini itu para lebih ke cenderung. Lagi sini kira nara teman-teman sedang ini tuh, diskusi seperti mata terika mame, karena cuma ini bagai laku hemo. Aru tu cocok kali. Aru awak kecetok awak bubang itu lah kecetok mana itu kecetok awak bubang gimana sampai kepala mekong sen. Ini lihat doang. Ini pemain bersih po. Nang po bahan, bakso, kacok miji ang hoy do. Ala bakso hoy lo manang itu paling tapi ilang miji nang itu mahat cuning riko. Itu soar lo pansta me pipi kat lo ang hoy mangi kacok niang hoy mangke. Sopin so tum pada kacok niang hoy bang sikpon ikwet lo. Lapen ke bong cinana, bong krogana. Hala bang so bong cinana bong krogana ki puji. Abang ko tum hasitame kani ang hoy bang kesik pon iklo lasi nili juning riklo nili tum tirika mame hinpen la kani ni ang hoy dola ko pene akecelang no da ka son man mo alu hisar po wang lo pulote ini tum karbi Aron Bari manim kirim tum teklong ledet nangji lasi kisik pon tangang hoy anu bang kenang litum kani pon lapia bansi nili putot juning riklo Kardom. Lam ta jikroman lapen porong malun ta jikroman nona poroban ke ili tuma phan non na pangso minit ke thoma pharman na dak na pongsi ki vut pen